Show. It's not about who's right or who's wrong. It's not about who's weaker or who's strong. It's not about who's innocent or whose fault. It ain't really about that kind of thing at all. It's not about who does it or done it or did it to. Yes.
Yabo, ukuze ungabi namafutha emzimbeni, jwayele ukusebenzisa lokho.
Hayi, ngicela ukuthi mhlawumbe sibona enguzi ithuba lakho mkhulu 1 minute nami ngijabulisa umkhongi wethu umkhonga la ekhaya kuthiwa angaphumi engaphethe lutho la ekhaya yilungelo-ke manje lingelakhe angathola amanzi la ekhaya nokudla akuthandayo angazi uyana mkhulu ehlombeke angithi uthi uhamba naye siyakuhlabisa-ke ehlombe mkhulu siyambonga wamukela futhi la ekhaya uzowuthola nawe udrink la ekhaya usungakhuleka ufike emini noma ebusuku uma uthanda ilungelo-ke manje lingelakho hayi ebusuku kakhulu ngoba kunesini kodwa izokujwayela kuthiwa la ekhaya asikuhlabise mkhwenyana yebo kodwa ukuthwala ehlombe kunjengoba kunjena sicela ukuthi sikusebenzise thina ngoba kunohlelo lwakhona esiludingayo la yabona sizokwazi ukuthi-ke bese sikuqinisa nawe njengendoda ungadlala abanye abafana lapha ngaphandle yabo usungala ekhaya angithi usungala ekhaya kunjalo yebo sizokulisela emkhonyana uzobona ngathi nje sesibuya sesiza kuwena sokuqinisa
oyehlisako uthuli abantu abakho wena baze bangakanani amshori ukuthi mina ukuze nje angikwazi ukuthi uhamba nini ngizwa ngayo kodwa kusa wena ujabule ngoba amanqine ngabheka phezulu abantu abakho mkhulu yebo ubusa mkhulu sibehlale phansi manje sesiqedile ngabo sekufanele singene ezizweni esihamba nazo uma kubantu wenze kahle akusizile ngasekhulile mfowethu phansi osisi makusayo sokuya kubi njengoba sicela ukufuna abafowethu lapha insizwe bethatha asindile lutho siyacela sizobuya zosala mamkhokela ngaphansi sokuletha Isimo sami sihlale sinje